yamdi 17 fawɗum silmaji 30 ɗo e Dakar sa'i goto e Guinée Conakry melandi kon si tawi woni hiɗon e jam kawon ɗo e nder aduna e Sudan jagorɗo aranon Abdallah Hamdok ittanoɗo fewndo ko laamu jatta e wattitama ka jullere makko hande e cuulago e ngu laamu ko ñande 25 ndu lewru feƴƴundu waɗi artirgol mo e nder e ngol ardago waɗi e ɓaawo haldi fotti waɗede e o alatiɗo hakkunde mortuɓe e général Abdel Fattah al-Burhan to Khartoum e seŋiwiɗo jagorɗo halfinaɗo huwodira France e leyɗe janane e landike hoorejo on Burkina Rock marka Christian Kaboré wallitagol no ngol lappol e konunkoɓe France e saggitira e ngol lappo ko wonunoɓe e yarude e télé Niger ko ɗum ko e juma e waɗi ko yaltunoɓe waɗugo seppo ka diwal e kaya woni e ko nangi ɓen ko wonuɓe hollude angal weltare e dakago ɓe konunkoɓe Faransinaɓe e nder Sahel so yiwiɗo RDC e sinuwaɓe e jowo e golloɓe ka kanŋe jesete ciwlama e mum policijo e kongonajo goto warama e goto barminama e ko yimɓe e jogiɓe kaɓirɗe e ɓe andita ko woni ko waɗi on fitina ɗum koye nder oje masawi no witude alati e ka nano diwal kiwu e waɗi ko noon andiniri e ƴettanowo konngol e ɓe e konunkoɓe so yiwiɗo Naslas Ndeyi e chimie e maayi hande on jeydiyankejo ɓiɗɗo Burundi ko gollanowo jeyde RFI ko kanko wonuno nultodiraɗo RFI kama e Burundi jentone jantore Aisha Sow jandiyanke gollotoɗo deƴƴo kono kadi belɗo ƴiƴam ɗum woni seedeji nanaɗi caggal nde Stanislas Ndayishimiye jandiyanke RFI rutti e jomum hande kanko ɓiɗɗo leydi Burundi o gurnoɗo to France ko ina wona joni duuɓi 26 omo yaretano e duuɓi 59 gila omo golloto radio ngendi Burundi omo jokkodirno e RFI ko e hitande 1993 o heɓi fartange jokkoyde heblo makko jandiyankagal to Paris ndeke so yeehi o artata sabu caggal nde o ummi Burundi hare fuɗɗi toon o joɗɗori France ha laaɓi nde o ari France o wonti jayndenke labtuɗumo RFI hakkunde hitande 2011 e hitande 2014 kanko wonno joɗaniɗo radio ngo to Abidjan lamorgo Côte d'Ivoire guila nden o wonti dande heptinande e RFI o hollitino o yiɗa ruttade Burundi kono ɗi dumunnaji foof omo mijotono hen e wiide omo yiɗi ɓiɓɓe makko ganda iwde mumen ha kabaru yani e aset hande o wonde o sankima e dandam RFI fulfulde neldi duwaw gollediɓe men ɓe France so yiwi ɗon e yaha ka leyɗe adnayankoje e Pekin Chine ɗuyti e ngaw huwodira maɓɓe e lutiyani ko ɗum andini hande o jagorɗo halfinaɗo huwodira Chine e leyɗe janane e feññingol ngomijo maɓɓe waɗi e ɓawo hollugol angal weltare e Taiwan e saabu uddutugo ambassade Chine to diwal Vilnius ka waynodiral men ɗo hande e sili udditi cuuɗi maɓɓe e wotirɗi hande alati ɗum ko fi subagol ardotoɗo e ndi leydi maɓɓe ɗum koye ɓawo duuɓi ɗiɗi e fitina e ɗi yimɓe leydi ndi waɗuno ɗum ko fi hollugol mettu ɓernde maɓɓe e ko yowiti eno leydi ndi e jogorano ɗi suɓuguji waɗi e tawde murtaduji hewɗi e waɗama fino ɗi woteji laatoron mi weltaniki on fota siɗon faalamen jentade wano ka manden ka e nokkure o waɗay ka toɓɓere e temedere e kañum kadi e jeegoy nokkure Liberia e so iwi ɗon wano e kañum kadi e nokkeli hewɗi hiɗo wawi men wano Bamako jentade men ka 96 e piccal 5 wano siko Gawo ka 90 piccal goto e siko Kayes ka 95 piccal 4 si tawi ko Mopti ka 97 piccal e 7 aray e si tawi noon ko Mopti ka 90 piccal 7 maɗum siko Ségou ka 93 piccal 6 sika Sow ka 90 mi weltanike on fota e ka RFI fulfulde hande ko ɗo wonuɗen e waynodirde e ka kabaruji men min on e yontere arayde kono si ɓuri ɗon joni ko wonti